Luje sunju pai liu nga ba. Tatangan so Yosef las milang chowi leje te tagin. Dini yishu mashuka chungwi leje te res. Kongki ama miyang nes Yosef ta namtos chongsa jeje kachi cheye pa res. Yine yams chongsa maje ngwetos tambe tuni ki wangji jenis mola pogu chapa re. Yosef nes kachungla lasam nanda chinkin shi ye pa tams. Kongkis miyang las kachung chi niche tams. Mimo chis ngotsa tis poto chonde me pas me tamchi chi ha magu sanis loka chi gope chaji shi shaba re. Wechoms Yosef chis sanglup ti tangjin ye pi kapsus zo yi puna shis kongki malam nong tu yong pa res. Puna yi sompas Yosef dabe chi pus miyang rangki jimi la lenje sheno majis mola kor yope pugu tini tambe tuni jeni chaba re. Moi pugu pushi chegi re, chechi kongki tsengla yishu tagos, kanyi sena kongki mimop nams dipani che nangi re shi songso. Ngoyma lu tenpa ishi yayis lu tenpa ti tata ngoy suchong ye. Ishi yaye lu tenpas musa malas nga chani moi pugu pushi chis, konglas Emania saki ye. Emania chi tenus kuncho nga so tam nam to shu ye. Yosef nili sepa tams kongki zu puna ki songpa nangshin duni miyang susui no to namala lemba re. Wechongs miyang yis pugo machi pato Yosef chis miyam tam nam to lendri chi me pa res. Miyam chi pugo ti che pa tams Yosef chis kongki tsengla yishu shi taba re.